barabatinda mantu mwanya tunishani barabatinda gutautekera ntuo gutira mundu wa wantu iboya tuntu bakwinambere kwakona kanya kuraitha Meru TV ogoro TV rayithiretwe gitamba na gwetegereka kunde kathetuni ka Meru watabonde kiri okwera muthenya turi aga hoteli-ini ya Coolmont Hotel aga onterecha kathwana na kinyago ria gumoji we karibu na hoteli ino no thinambere kwa watanagana na ati ogoro bwe munde tukatwina rwari runene aga ogotu bwe munde atukainambere kwa tukiwatanagana na tongoria nguthe kuma kaunti ino ya Tharaka Nithi tukiragire mantu tu mwanya makona gi siasa mantu makona uthina mbere na tukiuragia mutongore waku biuria bira akubatara kuinambere kwa gido chokagire no tubaingi bajire berumbekete muguta wa ng'ondu lakini tukikora idharaitha tuethera inyamo chekithakachi aibirete mugutani ino ago Coolmont Hotel kinyawenda kanyamaka thongi wenda gantu gakuruma ukainambere ko gikethagira murithiro wa Meru TV gugwetera tu mantu kathomba maramathia nambere kwa makiruthikaga hoteli-ini ino baraba kwenda room cha kurara baraba na mishemani ya kuinambere kwigwa bakiruthaga gogo kwena nyomba nene ya kuinambere kwa kiruthagira mishemanio yaku na kinya nyomba cha kurara gantu gakuruma mantu maingi sana kuthambirwa nkari monde ukainambere kwa kimethagira hoteli-ini ya Coolmont Hotel na mari mahoteli ino imari makai sana kwa uwe na gantu gaku gakai mubukoni gakainambere kwa gagutethagiria kuona ati nukuwata utungata bwega kiri hoteli ino ya Coolmont Hotel kawethire bambitane family zo Kimathi anko watogeni kiri metha yetu ya ndeto tule mwanka thathira chongwa chiotugo tukiragira mantu mwanya nyumanyumani ukawate na jeriwa cheupe agiochunia rumuriro rwa siasa na ikengo ukainambere kwa kimenyaga mantu makarakarangangi ata chetu tukachambiria kagitani aka Arachambiria nara ntere chia chuka chukuru ya chuka girls nara kwethiretwe kwena muchango wa kuchangira na barabata kwe bomba muchango wara wethiretwe kirithwa kengo tetheria na barabata komba kore abishi bathina mbere kwego bakiriaga bishi ino kulingana na Madamu Gambi orane mukarigite wa bom ethiretwe kwa mutato wa mbiri mwanka wa 2021 na mworoto munene ule gutigira atiba gutetheria ana bara batakwe bombera kirimantu makore abishi na bari ana abaoge bethiretwe bakiriungaga taunini ya chuka araba wite bakirotha mishango ino kengo tigira ati bakuona mbecha che kuthomithia ana baba mwandiki wetu wa ndeto Ndagara Waiguna no gutwambiria na riboti ino Irenjere ya moya kuringa kithomo njeki chukuru ya ria sentibaki cha chuka riri wandini ya Karingani nero thita kiathega guchangithia mbecha che kurira rito barabara metu ikuria bisi meno me papa gwandusha newton hey agaba kiuma chukuru magoro bakithiuruka mucii munene wa chuka bagicangithagia mbeca gutigiri bakona che kurira na baba bisi bathoma you like me I know you feel me agakuringana na urugamiri bwa chukuru eno gukurukira mukaririgite wa mbio Madamu Gambi augite mubango jo gutetheria rito baba bumite micita kwibumbira na barabara mereti kuria bisi wambirie mwanka wa 2021 irenjere moya gukiria kithomo chukuru eno kitaguko monde nontwa gutethereria ciana iria ite kubota kuriba fees through club twetaga Benevolent Club kiria kiambiriirwe skuru ino kuma mwaka 2021 nikienda kuona ati ciana iria cia join Sugar Girls na iteno botua kuriba fees na ni kuperform wega igusupportwa ni program we supportwa ni ciana ici ingi igasupportwa ni arimo BOM na nginya community ambiririe in the year 2021 mwali wa mbere ambiriri wa kuchangira mbeca ino ali umwe ali very needy. She was actually the deputy head girl na by last year aumire na A-. Kogu ni kuona ni it is the needy and very bright target yetu already ni turirite ana over nusu million turi target 1 million na ni bayingi muno kogu tubariagira in phases they go through interviews baka interviewa tukabaiga in phases tukalea tunini lakini bado very needy tukiriaga fees yao the way ngija form 4 ringana na mwalimu munene wa chukuru eno Madamu Joan Muchina augite bajire ne thuganirire no ntuba kwithora mbeca rina nkanagiro machukuru thirikari cha capitation itikogana pesa kia thirikari itiganaga na tutibambrem no ntu ire chio no juba tunenkagira
kogu nikitu tukieta na initiative ya gutethia bara batiumba kuria anything basically actually it's the first walk to prepare tekanda tutethia batika drop out. This is a very noble idea. Have been in schools in this region, and we have actually supported quite a number of people, quite a number of students to be able to pay their school fees. You find kids languish in poverty for lack of fees, but then it was a very good idea for even the school under the steership of the principal to ensure that we have a kitty for the needy, so that we don't have the students being chased away to go home and look for the school fees. We'll definitely continue with the idea, and I can assure you guys, what we're simply going to do, we are going to boost the kitty. Ni thirikari ilele yone aciari bonthe bateanene kuri aciari baraburu baumite nturene ira batina weso no buriku kwa thirikari tebatire kurekia mpango uyu ni batire wikira manani kenda aciari bomba kuthomithia na bora kwagirite ni unturira thirikari kareka kubuithia mauntu ya na nturene ukathuka muno mamba kaingia ana bakabo theri na nthia tutumba ukura bwega boya ili kwina mbechira cia na wani National Government Constituency Development Fund na imuti ya jiji da chicha mbasaris na iteana so igigutuma batumba kugwithia woko kena tumba kuongela mbechira kalatine tumbo tethiana betu na bokuringana na rito bajukuru na bagikira nene mubango ujo bakiuga nwethere ke baringanja kianene. So I personally believe, and I have seen it working. It has been helping many girls. As you have been told, one of an example, Aneta Kaka, who scored a very good marks. She scored an A- and she's a product of this. And I believe many of those who have gone outside, they're doing better. And for now, we can say that we are helping many children, those who are not able to pay their school fees. And unfortunately, some of them even lose their parents when they're still in school, and we cannot make them go away because they lack school fees. Really helping some girls. It's really helped some girls out there. Most of them come from very humble backgrounds, but students here in school also help by some of them giving some of their pocket money or committing like some of their shopping so that it can help the children. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV ritoka Mbita Ndagara waiguna. Ibwega nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kuna ibwega nuntu bwa kinyamu bango toyo era wama tinjarerene nkanagira nidhari mawahi mabukuma kirekaniro maugitio kana mandini tikumeana ukwenu kana ibwetigitio lakini tukirekana riboti ino gatuthinara ntere chia Tigania East nara siasa chegishigo bungeke chiambirite kuonekana kuwata mwanki nara inde baraba koromba gite kia ubunge tere no bedhere tubakinambere kwa bakimenagirwa anene na kinya barabara okagita kanyuma nyumani bakirekana gutingo gibarutira kari kagita kara bari utongoliani na baingi baraba koromba kinya gite kia ubunge kana barabara siasa nino kagitaniaka kabaye batume kwenyangia siasa chia ntere ino mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi the Ranger na riboti ino Mathi mwandai wetoro kumira matete ke MC wondia thangatha ni chumirete na kutharikira bona na MC wa Thaeli ya Kimathi ora mwandai weta weto tengwa thirita kiritara kariba thangatha kuma kuthurwa inkomereria matai teke MC thangatha wani Bwana Yesu asifiwe kankuwa warlai ibi kwenya ningoinzo kero loi aje ibo komea mundora to atomera na hata network na inya plan ya teneo na ibo kolika na ibo mwete kura hii mwaka ya 2017 are mawokaria iraeta na inya dhaa ibo komea ora mwatere njara kenda yokiete kei baba weto mheshimiwa Mpuru lakini nibu ichie mora neturia na ngaina koma nkoro kwanza kabalai vokera yo nita chunwa kura ni ibu ichie ntekera medha ya Rome ayuwa ara endwene ito komenya tera endwene weka onta denda kuwa ntobeto buru kango chiete na getore morungu balai yo ninte onka ende nkamo tongerio okama nekenda ngakundie mwana ngakundie mokoro ngakundie moritoa ngakundie mwakoro na nabokona nyachi ava imbe ya ntenkoro embe intumbakero kelengo ngamba tangata ye karebwega
na tombe gukaya ndeirainge tutekaeta weta mtoba tutethia bakasoba na toringete kuwa ibana bakuwa kinara ndani twai sagari mkono itena kuona njageni murongono mbeta kwithira kitharikiro mwa musiaso ara kurombetike ubunge ciombo getiganisti aranjageni wite musiaso kwa miaka 15 ethirete remsio mikinduti ngomba kwithira kirita ngomba kuhera mwesimu njageni wetera mbunge o miaka etierele utena ngende ya Meru kana Kenya msima kurira asi ya mabati chukuri chiake roireta atia iroyora na rondo irosione nyake mitandao babe na thimo chukuri yako yake nyaka burosi oreko muntu akinataraia kwera getha nwere MCA gata nwere MP yaka chukuri ka wele getetea baba no amenyererie no atiri chukuri muma na menye ndore yando ne die yuko ene ka mandechian kato ngezike rundu dai aya are MCA mekino 15 years tiwe ngowere awotala la chukuri ra akete kuo awotala emwe akuwa abo thomethia aya ibo komendare la mwana okefioni ndare la mwana okefioni omo ko bana ko bana bagwe ari ko mwisho oke abora gari oke abora mi wande gandere bana license kana kurutu ene mundo aramero ko ringe form 4 kuringa kwa kweta manjenesi atamenya kuringa jensi uno kwenda kwa kura. Tunahitaji viongozi ambao wanaweza pea watoto inspiration na mwelekeo. Bakirikiria are MCA miaka bebutini anto barawa kwa Mugabe ne motori etoa are kangevio tuna mundo kuwa akadome viana toenda toere MCA miaka 15 na toya hana batano barare rabiti batoma udhari toakachwa tianyene akorere kwe Roma na toatome oproka kuma Nairobi tia yako ania tiania tia yako ania kura tiania maiti na kandae togeta nareo kedra muntu aremewa ikegaria yake la seiti no ya somfaa kaomba nikobweni sitobore Ingwanda mwero umenye ndoye kweke siasa kwe ungetwa ayeto ndoekabo na ingwe mekidori wandi na ya mrema kwe bange baritangande ibaremewe lakini erware kotubona bayeto yengira bayeta kwera bishofu okiti lakini 27 twamona ayeta kwanganga erware kwenda bishofu kangwa na ngoya bishofu wana wama na umana ngoya morungu ndera hato ngoye no bisa ya idato mostare wa komi eruwereni ando aba erukere go mando ya kaya meya nkiripoti ya Meru TV kumatiane betanda msmoturia wadrija kedra muntu aremewa ikegaria yake la seiti no ya somfaa kaomba ntubwa riboti ino na njira y'inkinyanire ku muridiri wa Meru TV na bado gikorikana yoka kwa nende wakorugurira TV yako turimo ko yomwe kuma hoteli ni ya Coolmont Hotel agaontere chia Kalwana na ukenda kinyakirwa rero wetu gorobwa emunde mirango yonde ni mirugure kengotigira ati tukoina mbere kwa tukewatanagira kiri mubango wetu wa rumuri rwa siasa rwatukaina mbere kwa twenaru agaogo ogorobwa emunde kirbonde barabara ithite katho chemwanya tukithina mbere na ndeto chietu nwarira na kwende mukano muri torutito kire barabara ithite bakirithia na mbere mantu makoneni na biothe bya Kamari na ara county ya Tharaka Nithi na ara kuringana na CEO wa mantu makoneni na biashara bwana Benson ethite kina mbere kwa gitariri na kuga ati wonde oroka wate kana kenderithagia biothe bya Kamari akathukirwa matagaria marito makiwatho na muno akimurika muno kana akiorotera barabathia na mbere kwigwa bakendagia nchobi akiuga untuko ikukothia na mbere kwigwa gukenderithagwa biothe bya Kamari na inde ukawate kana akendithagia na mbere biothe bya Kamari akewa gitunya wa license na tithi na mbere kwigwa kendagia nchobi kaire kana tithi na mbere kwa kendagia ba ino
kairi mukana uyu ukiuga ati ana baingi bethere tubakina mbere kwa bakiuraga kumane na biothe bibia kamari bakigeria kuwata utonga bwa haraka bura munyuma bathia na mbere kwa bakithira gutige nto bakwibonera ndagara weguna na ripoti ino nikaenda kuthiria muchatho wa kamari arakuru baingi wamo na ndukembe thibethiretwo bakiurira thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nirutaniretie koni bakuthiria kiuthi giki araba watanirite na mabitha ba polisi kuma Chuka baruthite muchako mukire bakigwata biothe 17 bia kamari arakuringana na chief officer wa manto makonia biashara ya kaunti ya Tharaka Nithi Benson Kimathi Njeru kiri tauni tofauti cha kaunti yetu aratukugeragia kurwa na kamari inobukwona ya kwagwata gambling machines iritetegeretwe watho kira ngomba kwenda kwera nto beto na tiri gambling kana kamari ni controller wa ibodera ita wa the betting control and licensing board BCLB yako nenkera license ya kutonesha kamari and the next step obatiko ya Kiri County okanenkera ndi license ya kubutawire eno ndeni ya county kogu number 1 tori wataga these gambling machines nonto on our county side tutinengera license ko wititegere tukuwa ikiruta wera ndene ya mianga koroki Kimathi neresete bora biothe bibibi kwenyangia baingi bambio mbithi machine ino nithiete kuwa chiena zimekuwa na uharibifu na kupotoza sana the youth ambao wana spend their time biothe ni bibi pita regulated pakaragaragia mbesa ciao na ikyo gitumi betting yenda kugwira regulated kenda gutuika etiro thikana njira ireka thukia muingi wa community gakirigitha kirabu kiragia kagwatikanaga kaunti ya Tharaka Nithi na machine taino na kinengeretwo license kagigatunywa machines turiciethagira ndeni ya ba na arantonyagera nchobe ndi chief of sororo gamirite department enu ya kunenkera ba license nkauga ati kuringana na mwelekeo tunengeretwe under his excellency governor Muthomi Njuki that kirabu kiraike thirwa kina gambling machines ira itetegeretwe watho on license enu ya mba igatuika withdrawn ogune tuike jukumu ya mtu wonde wina ba yake bantu wonde ari hakikisha gutina illegal gambling ikuendelea oho nonto yethiro on license enu ya kwendia nchobi ikayuko nonto titegeretwe kuotha bantu me tuithatina watho ndeni ya premises yaku onegwa i licensed otherwise kancho kienkado kiri the county enforcement team baba rudimi yakwa na kinya the national police baba to backup na tomba gwata ino na tuga na batu tiagwata tafadhali barekaena ngo gwenu buru onto bobo kirikidwa na wekera kirori county commander bwaneza kiazingeno akiruta mukano morito kiri baraba kwendereire muchetho yo kamari akiuga bakatho jeru etagarira kiwatho nyika is agency approach kati ya National Police Service and the county government of Tharaka Nithi ili tuendeleze vita ya kupambana na wacheza kamari, kwa sababu mchezo kama haya na tunajua ya kwamba saa hizi ni wakati ya likizo ya watoto wa shule and if they are exposed to these things tunajua ya kwamba enda ikawa tukifungua shule muula ujao wengine watakuwa wamepotelea michezo kama haya. So hii ni kazi bado tutaendelea na kuifanya. Leo tumefanikiwa kupata masanduku 17 kutoka some number of treating centers within Chuka South and Chuka North sub-counties. Ni kwamba wenye biashara hizo ama wenye walikuwa nacheza hizo michezo walipoona the enforcement officers wakatoroka. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi, nikiripotera Meru TV, Rito Kambita Ndagara.
Waiguna cheza kamari, kwa sababu mchezo kama haya na tunajua ya kwamba hivi saa hizi tukithi na mbere na ndero cietu ga tuthinara kaunti ya Meru kora kaire nara ura wari gavana wa kaunti ino ya Meru Kiraitu Murungi athiritwo akina mbere kwa Kebu Mageria na kuga we gutie gitino kiriko gisiasa kwenda kana gutie gitino kiriko gisiasa kuromba kagitaniaka no ende we ndereba wakiama kia bus kagitani wakara athiritwo akina mbere kwa gitari akiuga antu naguo miba kumuita bakimwiraga arombe gitigia usenita lakini na antu bakuga wewengwa utie gitino akiriko akuromba. Mwandiki wetu wa Ntheto Jeff Wagituma nawe na riboti ino. Nyuma ya nguto gutamba kwa nkurukie mwaka jumwe nande ati Kiraitu Murungi ura wari gavana wa Meru akethira kiromba giti gia useneta ja Meru kiri kithurano twitite muthenya jwa narua ni tucemenie na mutongeria uju araugite we ati kuromba giti ko thaiji na kuga gwa kagita gaka giti kirethirite agwatirite na akaritie ni kwa ndereba wa kiama kia mbas oni ntiraronga mambo inko na giti gia Senate kango taro bange bagitaro nenye mugambia kuwa nakwenda kuya gushirana nani oli ndabwira nkununkera na ntira ndawira ndabire kununkera nkeya kubwira na ndintira bwira tutetere kidurano ke 2 years away from now na ndigetekera undi nakyo na kira nkorera sana na nkalitie muno nigetekera ndare bombasi na ntrewa kuri muntu gushina nani gitene kiu ko wewa kuri muntu guchwa gitike andere bombas bomberero nkoma na ime na chogoma chakwa chonde mbete korora muntu nkuruki mutongeria uju na ugite kiama kia mbas ni kithirite kina nkuruki magamba mugwanja magamba najo jethirite jakibachumbura jatongeria bakiama giki indi kwa nande ni bethirite bakithiria magamba na jara jatigere ni magamba jathatwaki ni maiti kiama kia mbas kira magamba ya maingi muno kotini tura na magamba mugwanja na mbuga magamba ya tu yatigere still no yetutembere na rimwe ikota wa pilo na magamba ya tumirete kanya yetu akaingi sana na nonto kinya wakiri mugami manjara no wakiri na ndiye mukei kinyo na domirete sheria na kinya woni ndo wakiri magamba ya yarigishani muno edi no tutembere najo nije egamba is monda no fair ento tutakoro na njara iyo tutakoro na megambo nara kotini mugai bonete arwaji na mugai manyara bakinywa shai na kinyani ndaraje na buntu kwingi na nyandie mukei toga batu turanto alomete na itu kwa na mo civilized politics kinyada tu na difference entre sietu netu kuchwanjira ya kudhiria differences hiyo na njira ile heshima nonto kila tukwenda ni kiama kiendo ni antu kila tukwenda ni kiama kido kina mushemu na utumu tuenda kuja kiamene kina ndwa ko itu kuchwanjira ole andwa hicho mba kudhira tukeda turi kiama kirongi sasawa na tuitite kithurano ni akiariria mpathu cionekene gatigati ka kiama kia mbas rutererwa Meru na Embu ko ora tuthia mbasi ne gatwenda kwaraniria mbere it is true and Embu wapura different direction wa Meru wapura different direction but ranjire no siasa ni roko politics ni about interests na muntu aluria mwanki onderei edereali mbuga tukinya mwaka yo tutite tukatoka karande nonto abale tiene atongeria ba Meru bange bali bali atongeria bembu kiama getu kia national nonto turinya officials kuma Somali the officials ba yoku na nto bange bo bange bateralia ko tukona mono twathirie magamba ya tu na yonde ne court ora twakarandi
in the National Convention. Yera wona tutite Bomas of Kenya. Tukarendi antu baita maoni yao. Wamo bakauga tweet ya waruguru, wange boge tweet waga iti, wange boge tokarea turi. Na ande turi ingekura. Turi the National Convention. Na ande ora kiama gegatua, na ande ni tugetou. As of now, in democracy reo, antu baita maoni yao, but igitara kuringa kura rekagitata regakinya. Kwa kanya kakaro na ndika candidate. Na mbuga kinyabwe nige utumaburi bibi no to candidate wetete mbere. So after the debate, a resolution will be made. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Eboyega na kagita ni gaka kwetheretwo kwina kuja ngokuja na munogo kionekanaga gucokaniria kwa meario gati gatongore na ara county ya Meru. Muno gati kaura wari governor wa county no ya Meru Kawira Mwangaza na kinyora uri utongore ne kagita ni aka governor Mutuma Mtwethinkia arakwarwa rwa betheretwo bakegwikana umwe kiaria na oronge agacokia meario ino inde umo watongore kuma county ino ya Meru netheretwo akibu mageria na gutariria magitumi kiongwa Kawira tabatiri kwigwa kiagagira Mutuma Mtwethinkia Nthoni nuntunwe governor wa Meru na kiweta mantu kathumba tu mara mautama auga au ntobobo mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga no guturikithiria riboti ino na nima Mumiru ndaugire ati mugwejo tuko jucokairua o aria jwejira na ndigitene riri ona nyuma ya uria wari governor uria wijikene Jakawira Mwangaza mwekuru baire wa Murega Baichu uria ombire kwithirwo akiruma governor uria urio nawe nande athingati ba governor ni bombete kwithirwo bakimucokeria na bakimwiraga na gwatire Mutuma Nthoni ni untu ni bamukaritie ja eria riri riko unibeta murio ngiokaga na inkwendaga gucokeria Ameru nkatho muno imbio tuma bacokeria nkatho ndi bacokeria nkatho nuntu bo gwitika Mutuma Mtwethinkia ainga no Meru na nkarigara muno ndi kuona nene ya TV ya Kawira Mwangaza akiumeria kuruma gavana amwita Mbonoka kankwire Kawira we mwekuru Mwagi Nthoni ugu ni wapo thuku muno rira waraigwa bo thuku indi gwoti kuthwo ine heshima umenya uinto murume okuruma uju kankwire no ugabo boya muno na jukirie giti giaku isofa set yaku nja jukirie kana istue ku ajukirie kankwire ugo ko impeachirwe iseneta no impeachwa ni MCA ba Meru bombe na wire wende nyumbani niki ni utongeria bwaku na kanywa kau waku no kuthote na rwaria rurwega rwa mwana mwari kacha yetwe Mumiru mwekuru nethoro ne heshima kacha yetwe Mumiru mwekuru nethoro ene heshima na kanywa kakwaria nande nawe nwagire heshima we mwekuru Mumiru mwanka Meru bongo bona boria Mumiru kana impanga Mumiru twachagurira kana impanga ya mwekuru nande ngakwire ndio ndokura Kawira na kirango kuromba na njira heshima bwena Murega oku tigana ina gavana Mutuma aitire Ameru ngugi no tirio kinyoru gura kiama batu tutechagura kiama tuchagura muntu kankore kayuka gukurirwa kitu tutechagura kiama tuchagura muntu na tabia chiawe nande kinya kwithwo ina kiama giku kana giku kinyoka ja kiama giku ankwira Kawira Ameru bate kuigwa ukona kirinde kio jurire ku oya kugate ko bakuthithia murume kankwira ikwarite nyiro kumego kyanto bakwenda bona kira bakuona kona ya kurarira menya kuga bauni anto baku kankwire muntu ranto boy murungu no uganto bakwa uge mwikamba waja anto atinda kwendia akana bogoro na ndio wona ngombera we murungu kanombera we mwikamba waja anto kendia ogoro kana babara kugurwa na ndika nkwira Kawira na nkucoke kainde murio ngiokaga na njira heshima tiga kwenda kurugania Meru kairi ikarandwene
utikare kiwa tere 27 miaka iri itameuri mbimwe kuru tameuri ne ai no akire manyomba magoroba manini utebithitie na mbea cha wa Meru imbuga au na imbuga kinya na ndi no buri kwa investigation ni anti corruption ntiwa ndoni nkigo untu imporo yatiri kamuchara wa kujungana jwa ngabana cyo tumete wa kama gorobo ga kanaja no wakira ronya kwa no kuthithia ujo kamuchara wa kujungana ito tore kinya to andi kithirikari na ituye kinya job group we muntu kawe muchara jungana nande kare mauta tika ko impio ko to yanchandi tika na mutuma ko murumo ko mura hatwirera askari onchera ugo twero MB twero MB twero professor ukarita na Kenyatta University kana Nairobi University background yaku twere na wenjanja twakwira na tukwire na ituje kuwa na nde batwekera tukuromba hatukuromba ndoni utikana mutumo tevinja haya mpenja inja ituraga mpuri ne undarikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuretera kuma Mutindu Kangangi Northimenti Meru TV. Tukirekana na ripoti yenu ende mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na thiritũ akinambe kwa kiuga ati kithomo gikegwo gikiendelea gataka wethere tu gitari na bei kana gikinambe kwa gikiendelea gataka wethere bora kirari kiri kithomo kia utheri na untu bobo bukainambe kwa bugiteithagiria bantu hanene ana barabo mite mijita kwibombera kwigwa bakiwatagira kithomo na ikengo bagatwika ntubega rurwauke na nkurukia kinambere kwa kinyiri na kuga ati thirikari yake gatigira ati kithomo ikwigwo gikiwata wambaru na gukirwa anene na vile masomo katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible, because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality, and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. Kwa miaka miwili imepita tumejenga madarasa mpya 23,000. Hapa Nairobi peke yake niliwapatia wabunge wa Nairobi bilioni 1 kujenga madarasa mpya hapa Nairobi. Kwa sababu hapa Nairobi ndio tulikuwa na changamoto kubwa ya msongamano katika madarasa yetu na watoto wengi walikosa nafasi ya kusoma. Vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya masomo katika university tumeongeza pesa ili tuhakikisha kwamba ile new funding model inahakikisha hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma, wapate wote nafasi ya kusoma. Vile tumeajiri walimu zaidi. 76,000 teachers have been hired in the last 2 years. By January, we will hire another 24,000 teachers. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kusoma kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Vile tumekubaliana na viongozi wa walimu, wale wa KUPPET na wale wa NAT, ili tusiwe na mambo ya strike na tusiwe na mambo ya msukosuko kwa mambo ya elimu. We have agreed with them. We have signed a CBA up to 2029. Sasa hatutakuwa na mgogoro hapa katikati. Tunataka walimu wetu washughulike na kusomesha watoto wetu. Tumekubaliana na wao, tutawaongezea mshahara from 6% all the way to almost 29% katika hiyo mpango. So I just want to give assurance that education
cannot be compromised. We cannot compromise access. We cannot compromise quality. We cannot compromise affordability. And we cannot compromise relevance. Muridhiri wa Meru TV nuntu bwa ribotinu na njira enki nyaniri kuna ribotinu yetu kinjiri muthia wa mara tukubangirite tukiri metha yetu ya ndeto gorobwe muthi na nkatho chimwanya tu nuntu bakoina mbere kwigwa ukikaraga kioneni ya TV yaku kuraitha Meru TV ogoro na gorobwe muthi ngikurikanagia tema turiaga ugoteri-ini ya Coolmont Hotel agauntere chakathwana guruguru ya Huduma Center agwente chakathwana guruguru ya Huduma Center kaina mbere kwigwa kiona kibao ya hoteli eno Coolmont Hotel hoteli yethiritwe kina mbere kwigikuraga neguru sana na hoteli ya Kiende yena intobionde birore ngenda kwigwa ukirumaga biegwa yana bitegwa yema ukabiethira hoteli ya Coolmont Hotel nyama choma nyama chamukio bionde tu kanyama kuma na aratharaka kango ko ya kienyeji wakarumaga una kinyaka burikena murega kathiura mamutumaga nuko na kinya nyomba chemichemanio wena muchemanio ukenda kula muchemanio kwina rumu ya muchemanio hall era yomba kwina mbere kwegekanagira antu barabonde tu kenda kureta kire muchemanio bantu agaho nyomba chakurara kuthambia nkari na mantu mangi maingi maroka ina mbere kwokithagira agaho hoteli ya Coolmont Hotel antere chakathwana tukaiwa twina rwario gorobwe muthi tugwatanite na Njeri wa Cheupe uragatongorere mubango wa rumuri rwa siasa awatanite na tongore kathumba tu bakeragire mantu mwanya mwanya makoneni na kaunti ino ya Tharaka Nithi kaunti ira yethiritwe kina mbere kwigwa yena mantu maingi mantu makona siasa ara kwethiritwe wetwika kwina ward itethiritwe kiwataga mugakono wa mbechire chithiritwe kinenkanagirwa tugatarirwe mamonde kiri mubango wa rumuri rwa siasa ugorobwa imunde koguo we muji nawe karibu agaukathoana na nterithi urukirite tuko watogeni kire rwari rwetu ugorobwa imunde agaguo mirango yonthe ni mirugure kengogo ya twinambere kuwa tukiaranagiria na tukiuragia tongore betu biuria muno kiri mantu mara bethiritwe bakinambere kwigwa bagitwiranagira kagita kura na thaino ende bari tongoriani tumenye mantu makinyite ku na rurirembe ruthiite na mbere kwigwa rukirirembukaga rwerekerete rutere ruriko bwega tu nontu bakugwatanira nani kiri metha yetu ya ndeto na kiri baba ina mbere kwa bakiumbithagia mubango uyu kana ndere chetu ogorobwe mundi nkatho chia mwanya twambirite na kina Vincent Ramsey Alex kwina Karo kwina Mwirigi na baba angibonde tukugwatanira nabo amwe na timu kana njure ngima ya Coolmont Hotel etongoretwe ni mami wetu Madam Njeri na timu yonde yake ya agogo Coolmont amona nchamba yenye sana twithire ikene ta anko wa Osho ndagara weguna kinyago wetu nwende ni karo gorobwe mundi na agogo ntunere ya wake tuwachoke nkatho chemwanya na kinyago murithiro Meru TV twaguchokere nkatho nontu bakuwatania na ati kwa wekioneni ya TV yaku kengo twina mbere kwigwa tugikinyithanagiria emwe kwa kana kengo twina mbere kwigwa tugi watanagira kiri metha yetu ya ndeto nani kawethire tu bambitani family zo Kimathi tina bonga kwendera kagita kega watania na Njeri wa Cheupe au chuniru rwa siasa yani kengo tumenya mugongo werekerete ata karabwega